Imvura cyangwa muriya izuba riracasa ariko igihe ntigahuma imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje mbese ibishuka barashyize ku mutima ijambo rivuga ngo guterana isezerano. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Ijambo dusore muri Geneze 15 ibitabo 15 tubana ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi. Ni umutwe w'amagambo Imana yongera gusezeranira Aburahamu izomuha igihugu cya Kanani. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Bene data twiye gusoma ibi utamubwiye ko hari Imana yavuganye nawe, hari Imana yavuganye nawe, ahubwo nawe bibazo Imana yavuganye Aburahamu tinya iyo nk'inzu yawe uzohabwa ibihembo bikomeye cyane. Aburahamu amubaza Umwami Uhoraho uzombike ngiye gupfa atakansize kandi uzotorana akaba ari Eliyezeri umunyaDamasiko. Arongera ati nta rubyaro wampaye kandi umunyarugo ukwiye iwanje bazoturana ibyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti uyo azoturana ibyawe ariko uzova mu kawe niwe azobitora. Amusohokana hanze ijambo nurakurikira ibi urambabarira iminota mike mugabo bene data birakomeye ngo amusohokana hanze aramubwira ati angamiza urabe mu ijuru uharure inyenyeri ntabwo ushobora kuziharura urubyaro rwawe ruzungana. Yizeye Uhoraho urumva ko yarinze Uhoraho amuharura ko kugoroka. Mugabo baramubarira ati nigiye Uhoraho nagukuye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nze nguhe igihugu ucegukire. Ku murongo w'umunani rero nushaka ko duhagarara aramubaza ati Mwami Uhoraho icyo menyesha yuko uzocegukira kandi usubwa umurongo urumva yuko yamubariye byose yamaze kujangira ati Uhoraho winzira Uhoraho mugabo ku murongo w'umunani aramubwira ati Mwami Uhoraho icyo menyesha yuko uzocegukira ni iki? Umurongo w'icenda aramwishura tabira inka y'ishashi imaze imyaka 3 imaze imyaka ibyara imaze imyaka 3 hama imaze imyaka 3 intunguru imwe bara n'icana cy'inuma yabira ivyo byose arabimbagura kubiri igihimba cyose agitumbiranya na kigenzi cyaco ariko inyoni zo yazihimbagura ahantu hahumvise ariko inyoni zo zari inyoni zibiri intunguru n'inuma ibyo ntigeze abihimbagura. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro.
ijambo turi kuganirako ni ngene dushobora guteramira ico Imana yavuganye nawe. Bene data hatwuje amasezerano. Aburahamu yari yarasezeranye, nanjye narasezeraniwe, nawe warasezeraniwe. Kandi hari n'ababyumvise kuva kera, ari nabo Imana yavuganye nabo kuva kera. Mugabo gushika uyu munsi, gushika iyi saha, baracyariko barabara bati none baravangiye canke n'umwana w'umuntu yambari canke naribwiye canke narirongoye. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Uhoraho mwumva ko Aburahamu nawe byarashitse ahantu akekeranya agira ati none kamana umunani ati none icomenyesha yuko uzovyegukira ni giki? Uracamubara ati urondera ibintu bitanu, yamubariye inka, intama, impene, impongo n'inuma. Tugiye kuraba ibintu vyose yamubariye, turabe neza ico Imana ishatse kumubwira muri Bibiliya. Namwe data ico gituma navuze nti tega amatwi, hari gusanga nawe hari ukuntu vyagenze. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Ikintu ca mbere yamubariye ngo imyaka 3, ishashi imaze imyaka 3. Urabizi inka muri ibi bihugu niho petete niho ndabona ko bafise amashini. Inka kenshi na kenshi muri Afrika zirima, urabizi inka zirima, inka zikarima. Inka zikarima ikintu wahera ko ari byarutse urabona ko ufise umwanya muto, byarutse ndabicaga ko sino byo gutwara mu mwanya utari muto uko birakomeye. Inka Imana ari isi ryo kubera Aburahamu ati uko nagusezeranye, ntabwo usezeranye ikintu, ntabwo bari kutubase kuzwa amahanga. Mugabe ico ndagusavye uratambira witeze. Inka urabona zirarima, nyene umurima yimbuye nuko intazo ugera ati nukuri nararubutse nakuyemo ibi n'ibi akiri, ahubwo agira gute ayisubiza hahandi agakubita akagira handi nizogenda kureklama ngo jewe ntera kuko nije nagizeye. Urantegeye rero Imana ibarira Aburahamu ati umvire ukora atambira witeze. Murazi ijambo ry'Imana mu Bikolosayi 3:24 3:23 niko ndayarutsa 3:23 havuga ngo Abikolosayi 3:23 havuga ngo ivyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima, nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Muzi yuko muzohabwa intera na shobuja mukuru, niwe wa mwanya shobuja ubu niwe mukorera. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Imana Aburahamu ati we nagusezeraniye, turavuganye ibintu vyinshi, mugabo ico ndagusavye ukora atambira witeze. Murabizi muri iki gihe isi ngene imeze, ibi bintu vyose ubona abantu ari abantu umuntu agukorera ikintu kugira nawe uzomukorera ikintu, agutemberera kugira urabona hari imiryango badurahatimite umuntu akora ikintu pascal gica gusigako akurondera uko akuziga ko kiri gishotse kirukanaka aguha ikintu kugira urabona nko mu Burundi urabizi bavuga guterera, hari ibintu bavuga guterera ngo ndamuha ikintu kugira nawe uzokora iki n'iki murabizi. Kiri mama nawe ndabyumva yarabivuga ati uko njye naguze papa yarapfuye nahora numva ngo afise urubanza avuga ngo unakara afite inzoga zitatu bari uko baterera afite ico twikora en fonction y'ico biteze hariya. Imana ibwira Aburahamu ati umporere atambira witeze, witega imbere mwana w'abantu mwene data, ivyo uriko urakora byose witega imbere ku mwana w'umuntu, witega imbere ku muntu, ivyo wakoze byose unyakora bikorera gato muco. Kuko twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mukora byose bikore bivuye ku mutima, ngo kandi ahakumurwa ngo munsi y'uko muzohabwa impera na shobuja nawe muri Kristo. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Niko ndanyarutse icya kabiri imubwira impene yari mubwiye, reka dusome undi murongo bwa n'umuco mu bishoboza kuvuga impene uriko murababwiye bya Ancien Testament. Impene cyari kimeze cyo kwihana, abete bagenda bakayisha kw'ivyaha bakagenda kwiturana mu bugarama. Siniko mubizi aha ndiko ndabicana nabasomye ivyanditswe ko biri muri Genese mukabibona ngira byahora bigenda. Mugabo reka dusome icyandiko kimwe kiri mwumve ico nshatse kuvuga. Reka dusome muri Hosea, dusome muri Acte 19 yari yahasomye mwene data. Acte 3:19 havuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka biboneke,
ingana neza bivuye mu nyunga y'Umwami Imana. Yesu gisabwa icubahiro. Imana ibarira Aburahamu ati ukenera gusezerana twaravuganye byinshi. Icya mbere mwacumvise gukora atambera witeze. Icya kabiri ube mu buzima ukwezi. Uba mu buzima uko witunganije. Bene data, hari abantu bakaburirwa n'ibyaha. Hari abantu babaye mu byaha. Hari abantu. Murabizi nko mu mico yacu, Imana ishima ko turi Abarundi. Bavuga ngo utabeshe ntasubira umwana, unasubira umwana mu mama. Siko bavuga imigani, si ubwareke bundi. Utabeshe ntasubira abantu bakiri bato ntacyo bazi. Utabeshe ntasubira umwana mu bapfu. Cyo abatuti barabizi. Mugabo Imana ibwira Aburahamu ati nagusezeraniye, naho nagusezeraniye, si ibintu uzopfa kwitima uko nyine, si ibintu uzokora uko nyine. Hari icyo usabwa mwene data, hari icyo usabwa umunsi. Icya mbere mwacumvise gukora atambera witeze. Icya kabiri kuba mu buzima bw'ukwezi, kuba mu buzima bw'ukwihana. Impera mfete bafata bakayisha kwiturana mu bwarago, bakayiturana kutoka bikimeze cyo kwihana. Yesu Kristo abicubahiro. Yesu Kristo ashimwe bene data. Rero urumva ko Imana wahakunwa cy'icyo navuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhemuka bibone ingena biza bivuye mu nyonga z'Imana. Bene data, ndabinginze umuntu n'icyo twari turavugana ariko namubarira hari abantu babaye mu buzima bw'icyaha. Sinzi icyo kumwitaho abantu bari mu buzima bw'icyaha. Bene data, nukuri tugatonda mu rushengero tukasenga n'ukuri kandi tugafasha ngo gasubira muri bya binini. Uvuye ngaha byabereye bidusubiramo. Bene data, cyangwa Imana ivuga ngo tubwire tubyetire. Nibisomekera ngaha, bisomekera hahandi dukorera, babandi tubana, babandi twirikwana. Bene data, none abantu bazohinduka gute nawe utihana? Abantu bazohinduka gute nawe uri mu byaha nawe uri kugenda kwa kundi nyine? Wowe abanyabyaha uko bitwara nawe niko bitwara. None bazohinduka tuzogira ibyete, tubivyete bisomeka gute bene data? Yesu isabwe icubahiro. Turi mu buzima bw'icyaha, ngo tutagize ukuntu bishoboka. Ngo tutagize ukuntu bishoboka. Bene data, ndakwinginze mwisuzume n'imisuzume. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwisuzume kuko mwizi ko rero cyangwa Imana rivuga bene data sinzi ibyaha. Nukuri icyo cyane ndabizi mugabo ibyawe ntabyuzi. Na pastor ashobora kuba atabizi. Mugabo wumva icyo Abrahamu yarabwiwe, yuko yaramubariye ahubwo aratumviye. Tugenda guhico na gusezeraniye. Ati bazo n'ibi amubariye ati ukora atambera witeze. Icya kabiri we mu buzima bw'ukwezi. Icya gatatu natwumvisha gatatu. Icya gatatu mutuma intama murabizi. Yesu bavuga ngo yabaye umwagazi w'intama, umwagazi w'intama w'Imana. Intama mwene majyamba ari gusabye ko abe umuntu ari humility, uca bugufi bene data, uca bugufi kintu uca bugufi. Abakristo benshi ntabwo uca bugufi bifise, murabaze kwibona ntabwo uca bugufi. Ntituri Yesu yamubariye intama murabizi uyikubise intama wajya intama iratambwe n'imbere murabizi intama uyikubise igenda uko yabitumbereye uko nyine ariko imbere igendera kuragaza ubwo muranigana sinzi ko murabibona. Rero bisigura intama bene data Imana yagiye gukorera Aburahamu ngo aba umuntu ari umuntu umva kwinoga kuba ubwo turabe abiga Filipi kabiri hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Iryo jambo muri ko kugira ngo Yesu nawe yarasanganye mu Mana ntiyigeze yumvira ko icyo kintu cy'ubwirana ngo yemera kuba mumugurana waragantu bashinga azugira no kuvugisha kumusanga paraha bene data yarabaye kugaza naho ibyuga rero afise nuko ntacyo byamugize. Icyo cyo turahamarwa bene data. Yesu nazo tubaza kibyo twadufise kamuzi. Nazo tubaza kuko nabire yagisha cyubero yaciya. Nazo kuba bene data reka gusaba ko duca bugufi muri byose naho bene data. Tube ngo Yeremiya araca bugufi araganuka no bicima naje gusaba Aburahamu. Aburahamu yavuze ngaha uyu musi bene data. Musi naje. Uca bugufi bene data. Reka duca bugufi gute. Tuko duca bugufi bene data gute. Bene data tuko duca bugufi gute. Urumva ko yari afise umwana kuko cyo yigeze yemera gucumura n'icumbi.
kandi yacumuye kandi yabikoze ku bwawe nanjye aradupfira bene aradupfira ku musaraba turiko tuja kuri rya jambo ry'ingene duteramira amasezerano icyo twasezeranye n'Imana ariko nabaragira iby'Imana yabaye Aburahamu Imana yongera kuri Aburahamu yayibariye icaka yabaye intunguru murabizi yuko intunguru kenshi na kenshi muramaze guca amabano of Daniel mwese nta matahaje muramaze kubona bwabundi uzibona mabano bwabo uzibona uri kuragenda ubona usame karagukoraho karabijya muramaze kubibona karabikora kandi ugakubise ukaragenda bwo utagakubise gaca kandi karagakubonye bigaca kagenda Imana yari ije kuri Aburahamu abo umuntu rero bizi ko hari abantu batazi kubana n'abantu kandi nicyo cyambe kizi kubana n'abantu intunguru wikubise iragenda ndanje kuyivuga Imana yari ije kuri Aburahamu umenye kubana n'abantu umenye ibintu kubana n'abantu uri social uri social ari abantu bene data nukuri ngabo baje ngaha hanze n'abamezi arakari twasuririmba bavuga ngo muhagara neza gufotora umuntu wese kubona none ifoto gufotora ngaha ifoto yari yahanze amafoto yoza nosa ayabarabi ni wa muntu twafoto ngo ifoto yari yahanze niyo ngaha zifoto ziratanduka muhagara neza sakakora swa tutiri hagarara neza ubwo hagarara neza gufotora bene data Imana yake kubara Aburahamu ati umuntu ari social umuntu azi kubana n'abantu umuntu agenda n'abantu hariyo abantu bene data nukuri ari bamahani agati umuntu turi se twabanya tuvuye umuntu ntashobora bene data numva ko mu Baheburayo 12:14 tugomba kugiranira amahoro n'abantu bose sivyo Abaheburayo 12:14 ko ndayarusa umugiranira amahoro n'abantu bose Yesu kwisanga icubahiro rero icyo n'ikimana kiradusaba bene data twebwe uko bishoboka uko twobigenza bene data tugirane amahoro n'abantu bose uko bishoboka uko birashobora kutashoboka kuko ntibipfe ku bene data ntibikupfeko kuko hari abantu bipfako Yesu kwisanga icubahiro Yesu kwisanga icubahiro reka ndabasubira mu Baheburayo mwumvire bavuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezi uko gutekereje batazogirana kurukira kugira amahoro n'abantu bose n'ukwezi ugutekereje batazogirana ariko nyarutse tushije ku cagati yamutumye na Colombe murakazi neza kaka Colombe bero kitabira inuma kaguma la Colombe murabizi n'akantu mu bintu twize isimbo ry'abapi namaze kubona haya mu byacu abamerekana nkuru muri w'amahoro bagize kankanuma ka Colombe namaze kubona cyageye Yesu yabatizwa abana na Niki ndagase kamwe makere mu Rusiye na Colombe murakabona kagene bari baravuga rero Imana igiye yabari Aburahamu ati ubisido ube utanga amahoro umuntu w'amahoro bene data ibi niko ndabari ndabizi ko muri ko murayibona hari abantu mubanyi hari abantu mugende biruti mu isi twabanya tuvuye impamvu muri Galati 5:20 ikintu cy'amahoro abigarati 5:20 havuga ngo kuko ibyo mwe muyamu nukundo umunezero amahoro urumva ko amahoro aje babyumva kwihangana kugira neza ingeso nziza kumwizigirwa ubwa neza ukwirinda ibibazo bityo nta byageze ubitse uko yuko kinca amahoro binganira bene data Imana ibari Aburahamu ati umvira naragusezeraniye nakubariye ko tuzose kuzamahanga narakubwiye kandi nakureze ntabwo ndamenya kikiraje kuko nakushaka kwikiraje bene baratubwira ntabwo ndamenya baje uretse bimenya gute bene data ati kiyoza n'ibindi ugamira mbere ubwira ko atambira witeze ube mu buzima ukwezi ube mukore atambira witeze ube umuntu ari umuntu atanga amahoro umuntu azi kubana n'abantu mugabo cyangwa baratiriye ibirategeza kubitera birareba ari hantu ku murongo w'icumi mwabonye yamubariye ngo urumva yamubariye ati urumva hari ukuntu kuhimba acara neglige hari ibintu ya neglige ibintu bibiri ibintu mubona akantu yabikiraga
uburyo bw'imwe bisigura iki bene data aha twese ndabizi ducira ku mugaragaro ntitubisambane ntukigira bya bintu mugabo bene data hari ibintu byatugumye mu ngaha nyene mu nzu y'Imana hari ibintu biri ngaha n'ibintu ikintu Ezekiyeli yigeze kwerekwa uwo yamweretse aramwereka Ezekiyeli witi namba 5:6 yamweretse niko ndabiyabutsa uwo yamwore ati ndakwereke abo mu nzu ya Isirayeli ivyo ibintu bakora niko ndabikwereka acamwereka mu mitima ngo hari ibyo bitari ngo izidore dora jalousie yamwariye ngo afite hari ibintu twebwe twasumva ibintu bitagaragara ibintu paso batabona ibintu wese atabona ibintu muri kumatabona ucimanza uravyumva kwidoga uruma urusaku byose bitwuzuyemo muriko muranigiraga yego ibi byabaye wa Abrahamu none umunsi niwe nanje bene data ibintu bitwuzuyemo n'ibintu bitagaragara ata muntu bazova ari gahanze donc muri twebwe nyene donc urumva biratwuzuyemo n'ibintu bitagaragara n'ibintu atanuye kubona n'ibintu atambo umuntu ashobora kubibona mugabo ibiro yarabinegirije nuko nawe ushobora kuba warabinegirije nuko bibaza ngo amahoro ukavuga umuntu atakumva ukibaza ngo namahoro ukanegura umuntu ugaca imanza utakumva ukibaza ngo namahoro wowe ukabinegirije ukabona umuntu warasezeranye urabyumva hari ibintu wasezeranye wavuze ngo nubwo nzogusengera icyo kintu nacyo wigeze ukora barakinegirije bibaza ngo ikintu coroshe wavuze ngo nzojya kuramutsa Diamantine haca imyaka ibintu bigaruke ntari n'ubu gahunda yawe wavuze ngo uzogira ibintu n'ibi amasezerano twari twasezeranye ibintu bigoye bene data kandi twari tuvugana bya ndiko ndabari umuntu nkaguha wala nk'ubu amira dukoresha nkaguha enero nakaruka ati nka enero wala enero kwa kampies cyangwa 50 centime ugasanga wavuze ngo ntiza mpasi urabyo ayo mafaranga imbere y'Imana cyabaye cyagenzwe uranegeye kuvuga munsi wibwa cyabaye cyagenzwe kandi we ntabyo wibuka no waye hari ntabyo yibuka ngo cyakoze ubustari masezerano cyabaye blockage imbere yawe bene data icyo ushaka kubara n'ikiki nukwebye no conscience nukugira twibuke ubwame nambere ingira dusenga ubwo Imana Imana ndakwinginze mbabarira iki ibintu byose nagenda asezera ariko abantu bagiye barisi barasezerana bayiza mudabakawe ahubwo ngo cyangwa ngo niyemeje ko tuzokwanga ndiko ndasenga uzokwanga ngo nkabyo kisaha bakiyemeza nk'amasaha cyangwa ngo cyo umunsi waje n'uyu urabona ivyo bintu oya imbere y'Imana ni cyagezwe satana bikora ko umunsi nyene ukivuga icyo gituma cyabo imbere bwangu gusezerana nushitse byo girane cyumubireka cyo gituma ngabara rwanda mwemu ari bo bana b'Imana b'Imana turi gukora turongoye namwe kuroba nk'ibigomba kuba cyane amayimosi Yesu Kristo amwicubahiro Imana ibwira Abrahamu ati umvira ibi byose ndagusabye ubiteramire wala ko yataza kubiteramire niwe ngo Abrahamu hageze ukirenga zubagirana arasinzi Yesu Kristo amwicubahiro bene data yakuringiza bene data jewe iki kintu sinokubarira cyanje ngo juste ndiko ndahanyene nuno munsi mugabo bene data tusuzume mbega amasezerano twasezeranye ubwo iki tubazo turiko turabyinjiramo ese byatuvuyeko ko twumvise ivy'Imana yasabye Abrahamu ni natwe dusuzume kuri kimwe bene data mbega ivyo dukora byose tubikora twitenze imyaka ari data azoduhemba cheka umwana w'umuntu azoduhemba mbega turi mu buzima bw'ukwizwa mbega ubuzima bwacu twaritandukanye n'icyaha wewe kuzi ibyawe kuzi ibyo ugendamo kuzi ibyo uhagazemo mbega uri mu mucaca n'uri mu cyaha bene data ndakwenda barire ariko twebwe turavuga n'icyo ukuri Yesu wamenye Yesu wakiriye ataguha inkombe zuva mu cyaha muri Yesu wamenye cyo kintu mwacumvise Yesu wamenye ataguha inkombe zuva mu cyaha atakomeza aguhanze kuva muri icyo cyaha usigo ni Yesu we Pawulo yavuga yarabikora ibintu mwacumvise kuko ngo umuntu ngo ari mu niko byanditse umuntu wa Satani ngo suwe Imana umuntu akora ibyaha umuntu wa Satani kuri kwivuga kujya ampresse kimwe na benzi kujya umuntu aragwa umuntu ashaka kugwa ukabyuka niko ndabivuga umuntu akabyuka
mugabo ukaba mu byaha ukabihagararamo ukava ngaho ugenda hariya uca muri bya bindi uca kugira bya bindi hahandi ahubwo bene data uzomye ko ari Yesu wundi wakiriye uwo Yesu atakwinkomeza uwo Yesu atagushoboza kubivamo uzomye ko ari Yesu wundi murantegeraga yemwe ko Yesu nzi niko niyo kwemerera ushaka kurenga niyo portal niyo mama oya wonzi jewe oya wona mimi niko niyo kwemerera mugabo ejo narigiye kwa Vianney icyo ndi munze ndiko ndakira kera abantu tubana nari nazi misi mbona ahantu bagende okay yise mu nzira ariko tunashitse mu ijoro abanje guca ahandi hantu agenda cyane agenda kindi ndakurikiye kubaho hantu ko ntibishoboka jewe kuko kuba confused mu buzima baguti kibe ndakiriye kumenya kuko n'abantu mpora ijambo ry'Imana nkabafasha mugabo mbona bakamara bakiye cy'imvi ubise babana kuko nukuri bene data ijambo ry'Imana rivuga ngo udashushe cyane ntukane hitamo mwene data hitamo bigishoboka bene data gutubarira ati turi mu gihe cya nyuma bene data turi mu gihe cya nyuma ubu butumwa dukwiye kuvuga ni ubutumwa bwo kwezwa bene data benshi bariko baratangaza ingabire bariko baratangaza amasezerano bariko bava mu isezerano ijambo twariko kuvugana ngaha cagiye ngo abantu bazi Imana yabo niyo twavuga icumi abantu bazi Imana yabo bene data sinzi Imana wamenye ndariswe mu munsi Imana wamenye niko nabanije Imana namenye n'ukuri hari bitokwemerera hari bitakwemerera oya bitokwemerera n'ukuri sinobahisha bitokwemerera mugabo ugacugenda muri bya bindi ugacugenda nk'ababana bene data isuzuma bene data ndabigize ndiduhomba ijuru bene data ejo niho nibutse indirimbo tuba turirimba ngo imitungo ndatunze n'amajoro arara uhamwe nosigara uvyumbabaza cyane urashoboza cyane Mana ume kubihangana usize maramara ndabigize bene data tuzomara amazi nakamenya ku mutsima tumara amazi nakamenya ku mutsima bene data jewe niko ndababwiye bene data mudushe dukure ndabizi tumara amazi nakamenya ku mutsima bene data tumara amazi nakamenya ku mutsima avuga ngo sinigeze nakumenya urabikora mu mugabo mwihorere uratonda mwihorere bene data sinari navara gutonda ngaha sinari navara kwambutse ngo genda shimumvi sinari navara utari mu buzima bw'ukwezwa bene data ntaco bimaze ndabingize duhinduke baba pagani bazohinduka natwe nizo tuzobahinduka nije tuzobahinduka bamwe dukorana none bazobikura yatari gutahindutse ko je ntahindutse n'abatahinduka tuza kuba ivyende bisomeka ahandi hanze bene data nitwe duteza kubihindura benshi turi mu gihugu n'ukuri ijambo ry'Imana ngo turabashitse n'abimukiye aha ko niko bimeze bene data nabo mama rikada permanent inzo mari tampore n'ukutsabashije iwacu n'ijuru ingenzi yabo irasonza iratuba irakirana yakwingiza weza usuzume iviri kurabamo usuzume bene data siniko bana babandi oya niko tugana n'abandi ngaha siniko mvuga babandi ni wewe uyu munsi ni wewe hari abantu bacha bide plus oya today no munsi nahanye bene data icyo numvise babandi narababaye nuko numvise babandi kuko ibyo nabonye bene data reka dusenge umwese yisuzume bene data yisuzume n'icyo twarasezeranye benshi bafise amasezerano n'ukuri benshi urakoze ku munsi baba bibaza bati none Mana Yesu narapangiwe barampenze bacange y'umuntu mugabo uriko raje akivye Imana yawe ya Abraham yamutumye ibintu bitanu ati genda ubikore uko kandi ubiteramire bene data ibi no kubiteramire
utabiteramiye satani araguca mu byahumye, utabiteramiye satani araguca mu byahumye, no kubiteramiye ndetse no kubiteramiye. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Reka dusenge bene data, reka dusenge wese yisenge bene data, wese asaba inkomezi Imana, kuko atari kiza gushoboke n'ukuri nabyo ushoboye, atari kiza gushoboke n'ukuri nabyo ukora, n'ukuri niwe dushoboza we bene data, udushobozwa na Kristo ukuri washobora kuduhinduriza. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro bene data, Yesu Kristo ashimwe. Reka dusenge wese yisaba inkomezi bene data, n'ukuri usuzuma muri ibi byose uko ari bitanu, uko uhoraho bibereye Aburahamu nyine tugura umuti mbega gasa gake nayo bari mu munsi, mbega bimeze gute, mbega natanze amahoro, mbega naratanze, mbega ubuzima ndimo n'ubuhe, mbega ndi muzima w'ukwezi, ndi muzima w'ukugororoka, mbega impera yanjye ndayiziga kuri iyi, ndayiziga kuri ndagace ndayiziga mu ijuru. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ushobora byose, Mana wawe, Mana uyu munsi Mana turabahiriye, uyu munsi Mwami Imana itariki indwi ukwezi kwa kabiri. Ayo majambo Mana ndabizi neza, Mwami Imana, kuko ijambo ryawe Mana ngo ryigera ritsiba ubusa. Yesu Kristo ndakwinginze, turasabye inkomezi imbere ya byose Mana, kandi wongere tubabarire Mana. Yesu Kristo tubabarire Mana, tubabarire twagenze uko bibereye Mana. Mwene data aho uri mu kibanza ubumenyi uraba ibyo byose, ndakwinginze uragusuzume, suzuma inzira zawe mwene data, suzuma kimwe kindi, suzuma. Uyu munsi ni wewe, uyu munsi ni jewe mwene data, suzuma. Ubwira Imana uti babarira, kandi mwene data ufate ingingo, kuko Yesu ashoboye byose mwene data. Yesu arashoboye, Yesu ni umwizigirwa, ni Imana yacu, ni Imana ishoboye byose, irashobora kugushoboza. Ndakwinginze usaba imbabazi Imana, kandi ufate ingingo, ubwira ubuzima bene data, ukwezwa no kugororoka, kuko ngutekereza tubona Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Data ndakwinginze ubane natwe, ndagusabye inkomezi Imana zo kubana n'ubwenge. Mana urugendo ruraruhije, reka ijambo rya Imana yatubwira ngo turi abashyitsi n'abimukira, none Mwami Imana reka n'ibyo Mana ingenzi iraruha, ingenzi irasonza. Ndakwinginze Mwami Imana, amatantasiyo ni menshi. Yesu Kristo aho tubaye si iwacu, ndagusabye Imana uduhe inkomezi Imana, uduhe Mana inkomezi Imana zo kubana, zo kugororoka Mana, uduhe imbaraga zo kugororoka Mana. Nta kindi ndagusabye Mana, maze icyubahiro n'ishimwe byose bizokomeza kuri byawe ibihe bidashira Mana. Urakoze kubiza ubusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Cyane bari barexagira ubundi ntacyo tuzoronka turebe abakinnyi tuzosanga byose twarabyumvise. Uzogirirwa amahirwe yo kuronka ijambo azavuga ngo nawe narabyumvise hama ndavyibuka.